انت بتعملي ايه يا غالي؟ انا كنت على فكره هعملها والله. وانت بتعملي ايه دلوقتي؟ شايف انت ايه؟ قولي انت بقى، انا بعمل ايه؟ اتكلم انت وانا انا ما اعرفش انت بتعملي ايه دلوقتي. بعمل الجبنه الحادقه. ودي ايه بقى؟ يعني مش مش عارفة تفهميني والله. ده حليب ولا رايب ولا ايه دي؟ لا دي مش عارفه، دي لبن على حاجه تانية، بس الحاجه التانية انا مش عارفه. يعني انت بتجيبوها كده؟ اه. احنا دلوقتي هتعملي ايه بقى؟ الجبنه القديمه صح؟ فين المصفى اللي انت طلعتها؟ انت تاهلي، ما هو انا طلعت ده كله في بعضه، المصفى واللي بتاع. طبعا غدا حاطه المش فوق. الناس بيحطوه في زيلة، احنا بنحطه في برطمانات. بصوا الله الله يا بنتي، لا دي ما بتاعنا ينفعش نضيف، بالحاسب فيه زي دي. بتاعنا نضيف بس حادق. يعني ده حادق مش ماهر بتفكر انها يعني ايه صح؟ انا مش بحب اصلا البتاع ده. مش لا انت هبله. الجبنه بقى الحادقه تتحط عليها طماطمايه وشويه طحينه، حكايه. انت بتعملي ايه يا غالي؟ بنشف الحاجه ده عشان ما ينفعش تبقى مبلوله. وهتدلقي ده هنا؟ هدلق منه شويه صغيرين، مش هدلقه كله. قشطة. انا ممكن ادلق هناك، ما هو ده هيتعبى هنا، بس ما ندوبه الاول. دوبيه عشان انت حاطه ملح صح؟ شفت الواحد بقى خبره. حطيت كيس ملح كامل. انت لازم تدوبيه على الاخر. مش على الاخر، انا هسقط الملح اللي هيبقى هيبقى موجود، هسقطه برضه. بالراحه بالراحه. باشا وفرفشه. فيها حته جبنه اهي يا بنت، حته جبنه اهي. اي الله يا وي. انت عرفتوا بقى هي طالعه هنا ليه؟ عشان لو حاجه طرطشت ما تبهدلش ما تبهدلش. انت طارت في عينيا والله. وفي ده في جبنه جوه كتير. اه، امك تقول لك البتاع فوت، مش عارفه ازاي. لا ده مليان. هي حره بقى براحتها. اهو 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 هي حره. كل دي جبنه اهو. يقول لك هو فاضي خلاص خليها. من غير النهارده صح؟ ده اللي بتقدم دي بقى خالص. يا خرابي يا عرابي، بص حتت جبنه كلها بس. يا خرابي يا عرابي. شوف جبنة قد تاكلوا إيه؟ بقى ديت بالهنا والشفا على الجبنه ديت مع شويه الفطير. ما شاء الله مع بتاع اللقمة. مليان، اما امك بتقول فاضي ليه؟ لا ده مليان ده الخير بص، كتير اهو. ولسه في تاني كتير، ده كتير. بص جوه. ده الخير كتير اهو، الخير كتير. الله اكبر الله اكبر. يعني مش خليها تشتري تاني. فيها كده. هنجيب بقى الجبنه الجديده. نجيب بقى دي الجبنه كده ونسقطها في هنا، وبعدين نحط ده هنا صح بقى لها كده؟ 3 ايام محطوطه في ملح. بص اهي. وانت اللي عاملاها يا اما؟ اه لا، هما دي فيها كتل ملح. ما انا عارفه، ما هي دي مش لازم يبقى ايه. دي متدبسه بملح. ما هي بتبقى كده. دي كأن فيها تلج. بتحط عليها دي اسمه شيرش، خلي بالك بقى امك مش عارفه. لا مش شيرش طبعا، الشيرش اللي بنخلي. الشيش بيبقى لونه دي خض السمنه، ضرب السمنه لما بتيجي تعمل السمنه ويطلع منها ضرب كده، هو دي. اللي هو دي بقى يعني بعد ما دلقنا عليه المش القديم. ملح ملح ملح. وهنحط الملح برضه. ده اللي بيجيله سكر، اللي بياكله بيجيله ضغط وسكر. ما هو هي دي الملح جبنه دي الحادقه. بيحفظ يا ماهر. رخر دي بقى بتتاكل ايه يا ماهر؟ جنبها ايه؟ لقمه بعسل مع لقمه بفطير. ها؟ لقمه بعسل مع لقمه بفطير. هنسويها بقى كده. ليه بقى؟ نسويها يعني عشان تبقى تشرب من المش وتشرب من الحاجات. شفت البت غدا واعيه، وماهر بقى واقفه منوره لنا الدنيا يعني. نجيب بقى دي كده. هيبقى في استنى ما 13 تشيل حته الجبنه اللي نزلت هنحطها. عشان ما تقعش في ايه الارض. لا عشان ما تطرطشناش تاني. بصوا البت غدا شاطره، ست بيت شاطره اهو. المش دي شويه، المش دي وشويه الجبنه دول عجب العجب. دول مع الطماطمايه بقى وشويه الطحينه. ياه، تحط شويه طحينه بزياده كده على الجبنه ديت الحادقه، ما اقولكوش بقى. ماما جيب لي حته. لا ده حادق مش جبت ايه اللي في ايدك ده مش. هات واحد. سبتكم مشي. بص انا بحب المش. يا ابني، لا ده مش هتلاقيه. عايز ينحط على اسمه ايه، على طحينه، ونحط على اسمه ايه، وطماطمايه وزيت. ريحتها طحينه. وكل بقى كل بقى ما اقولكش بقى.
ريحتها طحينة. بس طبعا ما حدش يبص للي بتاع من بره، لان محطوط هنا في الطل وهم بيسيلوا كده ايه، فاحنا طبعا ما حدش ايده بتيجي بره يعني. دكتور انت اللي بيقوي الذاكرة؟ انا اعرف. ايوه. ما لو لسه ما فضيش صح؟ يا ماما تبقى تجيب لنا حتة وتعملها لنا. شاطره يا بنتي يا غالي. ايه ده؟ في جبنة. بس بتوقعي برضه. وقع قوي لا مش قوي، بس يعني بتوقعي. غصب بقى. ما انت شيلي اللي هي في الحته اللي ديت عشان هي دي اللي بتوقع. ايوه كده. ايه طعمها حلو. جنبك والقملايح. ما تخافيش بعيد بعيد. تبقى غصب عني معلش. براحتك يا معلم. تقولي في غلطة عندك؟ لا غصب عني. بتاع غصب. ايوه ماما كمان. ماما يا بابا بتقول لي جنبك والعملاح بقول لها ما تخافيش بعيد بعيد. بعيد عن نسيت بقى. كده كده مش هتمليه تاني بقى احط الميش كمان. املاه على الاخر بقى. مش بدودو. ما هو كده مش هتعرفوا تطلعه لا عادي بنطلع. مش بدو. الجبنه دي بقى هتشربه. يا ده بيبقى شيخ. متسرسب، ده بيبقى متزمزم قصدي. في جبنة يا ماما على فكرة. ده كتل. دي بقى ممكن ايه اشيل بايدي كده. عشان في حتت. دي بقى ايه حط على الخيار واللي بتاع. لم الكبيره بس عشان خاطر تسيبي فلص لما تيجوا تشيلوا ما توقعوش تاني. اقول لك كمان انا شايفه ان امك ما تجيبش ولا حته تاني صح. لا كده كتير، دول كتير يقضونا طول السنه ولا يعدوا السنه كمان. فعلا بياكل جبنه. ما اصل احنا بنخاف من الجبنه القديمه قوي يعني عشان حادقه شويه. انا بحبها. هي دي حلوه مع الفطير والعسل وحته القشطه. كل اللي عايز ياكل بقى ايه يحدق ويحل في نفس الوقت، هو بس كفايه. عايزة اقول حاجة. مع الفطير اللي انا عايزة اسأل سؤال. عايزة اسأل معلش بس مش برضه مش مشكله عشان خاطر انت تعرفي تملي. اصبر يا تعرفي بصي هتيجي تمدي لا ايدك. يا ابني الجبنه بقول لك بتشربه. لا ابعد البطرمان ده مش بابا هحطه عايزة فيه. اسأل سؤال. ها؟ مم. ماما هو ليه عند ستة ناد بتبقى فاتحة ودي غامقة؟ دي قديمه. قديم قوي. دي قديمه، دي حلاوتها. ديكها بيبقى لسه طري لسه جديد فما بيبقاش ظبط، لكن دي اللي بيبقى ظبط بقى. ده بيكونوا امك فيها ما تجيبش من عند خالتك وصفها ولا خميره ولا بميره. بتاع مش زي الفل. كده زي الفل عسل. ماما. بس كفايه يا غدا هتودي فين تاني عشان تعرفوا تجيبوا يا بنتي منه بعد كده. احط بقى دي فين ما اعرفش. مين؟ دوري لهم على مكان، او ممكن يا ستي ما لو هو ما فيهوش جبنه ما خلاص ما ترميه. ليه؟ خلاص نزليه في التلاجة ناكل منه واحده واحده. ما ينفعش تاكله مش صرف. طب مش ده بيتاكل. هاتي شوفي برطمان واعملي البرطمان اهو واغسليه. تاهت غدا تاهت. ايه رايك يا بنتي يا ماما؟ عمال جبت لها تاكلي معايا مش؟ جبت لها البرطمان ده قالت لي لا. الاملاح. لا اللي بتوجعنا ناكل حته تاخد الاملاح. انت معايا مش؟ بحب بابا مش؟ البرطمان ده. يا جدع طب هنحط عليه ايه؟ لو بص لي يلا انت بتديني ظهرك. هنحط عليه ايه المش؟ دي مش اصل بقى. هتاكله كده؟ دي بقى سير. عايز يترمي يا محمد. لا دي باظ خلاص. دي باظ خلاص كده. غاده خلصت. عملت ايه بقى يا غاده في الاخر؟ مش مش جبنه حادقه بس من غير دودو صح؟ بس من غير دود طبعا ما عندناش ولا دود. ايه مش هيبقى دودتين في البيت. ايوه كده. انت بقى اهم من الشغل ظبط الشغل. انت لسه هتمسحيه من بره طبعا. بص دي عامله ازاي. عامله زي المحتاسه. هو ايه الغرض ان هم ياكلوا مش بدودو؟ ده عدود مع ده. لا ما فيش مش كده. اللي بدودو دي بيبقى خلاص باظ بقى. بس هو الناس يعني بنضحك من ضمن التريقه يعني الفكاهه المصريه يعني. ده في ناس كانت بتاكلوا الدود كده. هتقول لنا ايه يا غدا بقى قبل ما ننهي الفيديو؟ عايزه خلق. عايزه قماش. عايزه قماش. انت هتقولي ايه يا ميار؟ امسح بيها يبقى نرميها في الزباله. انت بتقولي ايه طيب قبل ما ننهي؟ اقول لكم الست الشاطره تعمل مش في بيتها وتطلع جبنتها من بيتها ما تخرجش تشحت من حد حاجه. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. وباي باي. الموقف اللي زي كده مش عارفه اقول لكم ايه. بس بقول لكم الست الشاطره تعمل مش في بيتها